For today's video, ginalaing tayo manin nga agluto-luto. Indak man garod kaduan nga agpalingki dagiti masapol ko yan tilutuok ne kadwak pay da kambal. Adanak nga ro din dito'y palingkin ta gumatangak ti pasayan, pusitkin, tahong ta. Tay kunakon nga rod agin lalaing tayo man nga agluto. Ala ituloy tay nga rod ti magda dito'y unag palingki ta day ti birbiruko. Awan ka nung dita sung mapanak man dito'y mall. Ne nakakita nak ti manin nabayagak talaga birbirok iti niling tanga manin ngum tatanak lang nga nakasapol. Ala mo nagtay nga rod dito'y molon. Awan ka numat iti lako da nga sweet corn so nga nagawid ako ni nasabat ko pa dagito ilamos. Maya magayam ti pinamay anda dito'y palingkimin kasla danak EJBG singom apedham taglaklako ti buko kadalayangay. Kat nagsublinak nga rod jilugan nenta matuukan man dagiti kakadwa ko nagawid kang pegamin di sa bali nga bangir. Lagang nga mayat latati sa saramsama na dagito yung anak ko na maladalatakin inada. Ay when gayam best. Tay papanan mi nga sa bali nga bangir kit masapol mo po nga magna dito'y Golden Gate Bridge kapnon makadanon ka dijay. Tapos dito yun na ko expressway iti salpot mo. 2,000 years later. Ala nakadanon kam nga rot dito yun ore nala ikinikinikin tayo ako tiragsak na. Hit binugwak nga ro din dagito ginatang ko itay jay palingki dayto itay tahong ato imit tay pusit kin dayto imit tay pasayan or tay shrimp. Wow! Dinalusak lang dayta inikat ko dagita saka na dagita barbas na daytay tudok na kin na dayta ni dayta sa tay bagis na inoperak lang tay likod na talaga nga kuha man dayta. Tapos kung nanatay na buyak ngayon imas ka no ikam ti Sprite jakman ammo na buyak lang kin kabil ko gardeta margarine kin tay bawang nan. Tapos dik ammo no nya tinararamid ko dito yan basta pisok-pisok ko lat tadagita jak ammo naknaksud sa pay tay bawang ko. Tapos tatatay tahong tay pusit. Tapos inikak iti basit na nga paminta kin basit mo't nga kwa ramraman na. Kiwar-kiwaran tayo sa kunto inadaw. Sa akong tumot in pisok tayo shrimp nan. Basit lang luto na dahi tatatuhan nga kumulbot. Kwan, inadaw ko manon. Tapos, nakaluto na kumot jak amo ma'am. Takunak na rod, agin lalaing tayo man nga agluto. Dore nagado ti kurang na. Dahi ti finished product ko, awan ti mais na nga. Urayon, na imaslata mo ti pangan na to'y anak ko. Urayin na pilang kanan na. A few moments later. Ket, mangantay nga ro din, tane, yeah, shrimp is my favoritism, bayon.